Kalati Vlog! Nga lamangan kayo. Numalpas kayo amangan, aginaw kayo ha. Gaputa talaga na bambanogak anapan nakitagad. Ay. Wala na. Kat tinalay nga amayo. Sa dino ti ayan na. At di balay da Uncle Nestor nanang? Anya ti aramiden na ijay. Agay ayam da iti Ches? Anya. Di pa ilay may kumamot nagluto, tawan lang nga rudin ti aramiden na. Wan nga rod anang. Da kami kani ading kat napan kami ijachendaan. Naglako kami itinatang ni Nana Petra. Uli anda kwartami. Adan tubalon mi intun Lunes. Kasta, birhin niya anak ko. Nasaysay hatin no, nasalukag kayong agkapsat. Tulungan nyo ti bagbagyo. Tano di kay aggunay, ay sos, awan balon nyo ang mapandagadal. Apay ti tatang da Junjun kan Rico. At damot trabaho da. Amo yung mutunte amayo asadot. Iso ada kayo, di kay agsadsadot ha? Agsalukag kayo, tapno di kay maawanan. Wan nanang. Malamangan kayon. Saan yun nga urayin tayo amayo asadot? Ibusin nyo kit din data si daan. Makamunto na agluto iti si Dana. Tagungguna na. Sadot mo't nga men. Oh, adto'y titangdan mo naglaba, Marcelina. Agyaman na ka. Ayaban kan tumanan no adda ipalabak. Ay na, agyaman nak Susana. Alakot. Ikatang kumutlangan dito istor mo ato itangdan mo kanyak. Ay kat sige Ikanak man lay titalong nga itlog ditan. Inam abukol alongganisa kan gatas. Ala, mabait lang. Itlog. Si daan mi inton madamdam dayta. Sasagday sa kami ititlog Kun sagdudwa kami mo itilongganisa. Ne, upat kayo mat. Rumbang nga upat nga itlog kanwalo alongganisa. Da kami lang ka nagitan nakutik sida. Puwera ni Ricardo. Ne, apay ngay adi mo ilakam ti asawam. Ay, makamon iti kanan na. No kayat na sida, di gumatang mo titi sida na. Anya? Nay. Ayan ti makan, berhin niya. Awanan na tatang. Inibos men. Kat no nagpasit nga min dya impaluto ni nanang. Anya? Aba di dak imbat yan? Kunani nanang, makaammo kayo kanon nga agluto iti kaninyo. Ay nagalasan ti ugali yo. Bagbagi yulat pampanunutin yo. Kastala ti biyaga tatang. Tinasalukag mangan, tisadot agbisen. Anya ti ko naman? Hoy! Naglaingan nga uming. Tasong basong batan naktayan. Agluto ak man langan iti kanak. Ay nawon maray. Dayta ti parikot ni Marcelina iti asawa na. Ta sobra asadot. Kakaasin ni Marcelina nga agsal sa lukag tapno sa andang agbisain. Ngam ti asawa na. Ay, agtugtugaw latan. Kastala ti biyag Hay, no kasta ti asawa. Ay, papanawag laangan Isupay apakpakanak. Imbes nga iso timang pakan kanya. Ngam isukit den ti pakpakanak. Kastala ti biyag nga rod, Mari Susana. Adda sadot nga asawa. Adamot na salukag. Sika nga'y maray. Nasalukag ka din nila kay ma. Aywan pirmi Uray nila kay ko Iso talaga asa anak nga agparikaw. Adang agpaiso day ti istor ko. Nga manulaang mat nga iti maganganan siyak dito Sana bali tanagagat ti asawam. Ay wun amare. Gaputa nagagat. Adda nang irekomendakan ko nga agtrabaho iti maysa nga opisina. Nga uray ti trabaho na kat janitor laang. Mayat day tatrabaho. Itid na pa iti amin asweldo na. Iso ang makaiduli nakmat iti oray pasay. Aywan amare. Kastala ti biyag. Masapul nga agidulin kamot Tapno addan to ka utem no talaga nga agkasapulan ka. O sige, mangan tayo Junjun, Virginia. Pag isula ka datayo at alo, to'y linutok. Saan ka di akaraman ni tatang? Saan Junjun? Iso amangan kakit din. Ay, darasan nyo kititi mangan. Amangan no agawin ni tatang nyo, dita ka ninyo. Sa dino nga minti na panan na. Kas iti sigud Adda manin iji ayan ti kumpari na apo mapalot. Day talatan makikakaarubat yar aramiden na. Nasayaat. Makita yo, ti kasta nga aramid na.
Tapno diyo ko na ngayong imutak ti amayaw. Ay, kas makita yung anak ko. Saan nga agsapul iti panggadan na? O kat, kasano tayo nga rod ngay? Tibus-busin nyo nga iti pagadalan, kasano? Inak makilakla ko iti tsindaan. Oras siya. Iso nga rod ako nakada kayo nga agagawa kayo. Takas tamot nga rod ti amayo asadot. Ay na, namang namnama kayo kankwana. Ay awan agbisin kayo anak ko. Nalamangan kayo. Ne. Apayasan kaya nagluto, Marcelina? Hawan ti mailuto. Anya? Ay no kayat mo ti agluto. Di kita, no adda mailuto dita. Adda ka di bagas? Ay kita, ano adda? Kita man iti pagbagas ha. Salbag. Marcelina! Oh, Awan mo't karga to'y pagbagasan! ay parikot mo dayta. Apay nga ngawan karga to'y pagbagasan! Ay sus, damagam di tabagin ari kardo. Salbag ti kastoy abiyag! Kanayon nga agbisin da tao Oy, Ricardo! Amom ti agsaw iti kasta, ngem awan mo't mayawat mo kanyak ngay gatang iti kanan. Tapno di ka bisen. Ha? Ha! Ay na, baka mo kan iti kanam, Ricardo. Tangay di ka mo't agagawa, di agbisin ka dita. Nagadukit nga amo yun? Pumanaw kayo dito balay ko! Awan pa'y serserbiyo at tao mat! Naaha! Tanya ti kayat mo asawan, Ricardo, ha? Apay, sino kami iti biyag mo? Da kami ti mangpakankan ka, gaputag nanad kami dito balay mo, kasta! Awan nga rod ti panggada! Pwes, manipulita, pumanaw kami dito balay mo! Nagsakit ti panagsasaom, ha? Pagkarit mo na iti balay mo? O sige! Pumanaw kami dito balay mo! Ne, anya dayta Marcelina. Talaga ka di nga agabang kayon dito'y bakante a kwarto dito'y balay me. Wen Susana, kayat ko dito apagyanan mi, ta saan mo't unay nailot. Ay, Panawan min tinalaing nga asawak. Ha? Lamutin na, adi balay na. anya! Si kakit di man. Apay ka di ay adi kay agkin na awatan iti asawam. Sadot nga rod mare. Jila agkulkul dit iti rabi iti pagalistuan na. Saan abali ata kayat mo mati makulkul dit. Saan lang? Anya ti ganas mga iti kasta klase ti asawa, alaman. Ay, sabagay. Ano ka din amare, pangasim. Tadi mo ikadakkel ti abang mi. Wun, saan? Manulaang mat ngay ti abang na dayta. 1.5 laeng iti may sa abulan. O sige mare, ay na, agyaman na ka. Adayin ta ni Nana Petra anatang nanang, si daan tayo ka no. Ken, gimatang kami matan kinimanang Virginia iti kagudwat kilo agalunggong. Ipaksiw yun ananang. Ay, katuan anak ko. Ay, imbag kayo pa'y. Ngamjay amayo, ay, jak amo. Sana bali at pinanawan tayo matan. Ala, tagluto ak nga ruden, tapno makapangantayon. Tani, nabannoga ka talaga, napan nakiraap. Siya kung tiagluto nanang. Ala, aginana kayon, taayaban kayon to na nakaluto Tulungan kan manang. Tapno mabibiit. O sige. Win mari Anjay, talaga a pinanawan ng da Marcelina ti asawa na. Kat agab-abang dan dito'y balay ko. Sadot nga men. Aya, kat no nakitak ni Ricardo akadwana ni Douglas. Mapandan sa makikarpentero. Talaga? When might? Imbag man tay nayaban ni Manong Douglas, kat ado ti kontrata na dayjay, agsasarunupay. When might mare? Nasayaat nga rod ano kasta. Awan no saan nga agtrabaho ay talagang agbisay. Sige, trabaho ito. Nay, nagagit kamot gayang nagtrabaho, Ricardo. Wen Mang Douglas. Naamiris ko naragrag sakti pamilya no nasalaw kaga. Ay katuan gusto na kunam. Naragsak ti pamilya at tinasalukag nga ama. So amani po dito ha. Naggagit ako, Mang Douglas. At panghasyo ko
Alaan daklat ako mga agtrabaho. No kasta nga da kontrata yo. Mangnamnama ka, Ricardo. Basta nagagat ka. Sikalap ta ti kadwa, kadagiti kontrata. Aday ta. Adon tinagat-gatang ko nga basto dito'y balay. Dilata, noodles, bagas, ken at dapay nagatang ko at talo ka ba na bagas? Kompleton. Maragsakan laki din ni Marcelina no makita na. Agawid ka ni Jebalay, Marcelina. Nagbalbaliw akon. Diretso itan ti trabaho. Anya? Ibunag yun dagiti gargarityo. Tagsubli kayo ni Jebalay. Naamiris ko ang naragragsak gayam ti pamilya no kumpleto tayo. Ket manipod ita, agsalukag akon. Ikarim day ta ha? Wen, ikarik Marcelina. O sige, agsubli kami di balay. Katong palam ti karim, ha? Nanang! Nagadumat kang tinoodles kada dilata di kusina. Ken, at dapay talo ka ba na bagas? Di ta agbisinan. Saan la day ta? Ado pa'y tigatas, kape, ken asukar. Tigatas, para kada kayo anak ko. Ha? Ti kape, para kada kami kininanang yo. Oh? Rumbar kami ita kininanang yo. Tayong kami man makichinda iti naimas asidaan tayo. Takayat ko naragsak tayo ang hagsasango. Lakay. Saan mo't kat anas kan anaimas ti si datayo tapno naragsak tayong agsasango. Wen, amok day ta, bakit? Kakaiso na nga dakwartak. Di agsida tayo may iti naimas. Sige tatang! In kayo nga roden makichenda, tatang. Ay na, Ricardo, agyaman na ka. Agyaman na ka nalawlawagan mo't langan tapanunot mo. Kuna ni Mang Douglas, naragsak ti pamilya, tinasalukag nga asawa. Kat mamatiak iti dayta. Iswa nagbalbaliw akon. Nasalukag ak itan, tapno ditay agbisin. Ditan gagayem, tinagibusan ti tampok ita nga istorya, anaadaw iti pagsasao ako nana. Naragsak ti pamilya, tinasalukag nga asawa. Tampok dito'y programa tayo. Kasalatibiyag! Dituyak man amangan, nanang. Nay, apay. Awan ka di tilinuto ni bakit mo? Awan nga ron. Ay apay ngay, katam mo na naggapo ka iti trabaho. Diyak man amoy ti day babay. Aguray ka. Amangan no adamanen pagimimunan na. Awan ti babayek, nanang. Apay nga raw akas jay na. Talaga akas jay na. Man nangimon nga asawa. Ay, saan anasaya at tiit den ti imon, anak ko. Iso ti pangibaganyo iti day nanang. Gaputa awan ti mading aramid ko. Laglagi pa nyo kuma. Panagsina ti pagtungpalan ti sobra nga imon. Oh? Nasaysayat pa ino. Agsina kami, nanang. Ay, nauma ako ni ti asawa. Ay saan bayaman ta kasaritak to ti asawam. Nala, ingkakit din ijay kusina, taing kamangan. Uy, nanang. Talaga mabisina kaon. Sa dino man ang tinagapom, Joseph? Ijay balay dananang ko. Apay? Ijay balay dananang mo? Wano nakisinarak ka manan iti dayjay at tiryang. Anya? Ay, sus maip! Ay, anya ka din day tangay bagbagam? Agtala ka man! Amo ka! Na-develop kayon kinitiryang! Na, Katno inyang angkas mo pa'y iti motor mo? anya? Day tala nga gimon kan? Nabayagan ang kurso na dam ni tiryang! Day tati amo! Sumardang ka man! Mga ibabayan ka! Di ta ka man langin! Hoy! Sa dino ti papalam! Joseph! Anak iti trabaho! Inakagina na! Nabannog ka kinitiryang! Iso ti kulam! Huwag mo day tati ko lang! Oh, bad trip! Ay salbag ka! Babaero ka talaga! Babaero! Ay na,
Manong Joseph, nagalasan ti warwaras ti asawa? Pasensya mo ni Mait, Tiryang. Agasam? Ibagbaga na akabit na kano. Anya? Wan, ay bagbaga man ti asawa, Manong. Tama nga no jak makapagtepal kat masiwak ko tingiwat na. Ala, bayam tabagbaga. Pasensyakan kan ko na. Sige, Manong. Ay, sige, inakon. Ay, nanamidrina. Ikanak man iti may sa kilo nga sukar. Aywan, mabit lang. Adto, ti asukar, Joseph. At mo tibayad ko na. Ay, amam, Joseph. Kasta unay ngamin nga imon ni Mait kinitiryang. Nana. No may dito'y istor ni Mait. Ibagbaga na kanyak anakita na kayo kano kinitiryang nga agkib-kibin ijay ili. Anya? Kasta ti bagbaga na. Ay. Iso asi ka nga main, Jose. Liklikam ni tiryang. No adaman relasyon nyo ay putdemong tamadida ita. Nana. Saan? Anya ka kadi? Makitam ita! Pudno ti kunak! Babaem da jatiryang! Mapagtitak kang ka, babae. Nakita kayo ita ija istor ni Nana Midrina! Nagmayat ti saritaan nyo! Siguro! Agtultulag kayo, agsarak kayo anya! Anya? Sige! Makisinarak ka kan ko na! Wan! Napimpintas ngamin ni tiryang nga mitisyak! Iso nga isok-sukat na kun kan ko na! Ay, namasurunak kan ka, makitam! Tanya ti aramitam! Tung paanak! Sige! Aramitam! Un man lang, tapno makaraman ka, mat! Salbag ka! Maitarad nakpayan na kabilan! Anay ko! Di ka pa'y lagnakan! Saan lang atong pati maramam? Ay nalakaay, agap-apa kanumanan da Joseph kan Mait. Kuna ni Biriyang, talimabas iti paraangan da. Bayam ida. Mapantaman adwa ije balayda. Tabagbagaan taman ida. Ni Mait amanugang mau. Apay, mabagbaga amay atay jay. Basta kasarita ta ida Mala, mapanta no day tati kunam. Dayta ngamin anak yun, nanang! Tatang, babaero! Ay nakasla diwa mo ti ugali day ta babae. Nanang, tatang. Anak ko, pangaasiyo ka de. Taunusan yun ti diyo nagkinaawatan. Oh? Ni Mait ti pangibaga nyo ti day ta. Tawan parikot kanyak. Isaw ti ayam ti parikot. Sa anak mo't nagbababae. Anya saan? Ay hustawan. Pangaasiyaw tadi kaya gapa iti sa angumay. Si kamot Mait. Awan mo't ti pamanagnak mao nga da babae ni Joseph. Ang imong kalata mga imaon. Day ta tigapuna ka na yung ti apayaw. Di yu kanunungan tanak yung tatang! Di mo pagsawan iti kasta ti amak, Mait. Tapod no mo ti bagbagana. Awan kutbain mo Agsinatalangan? Oh, makitam! Nakarit ka nga agsinata! Takasanumat nga rin! Nitiryang ti kayak mo nga ikabalay! Ay, rumuarak man langan. Huh! Ay! Sa dino ti papalam! Inak itayan ni Tiryang apagim imunam. Inak agkan iti lips to lips. Yan arakopak iti nakarirong. Ay, Ay, apo. buisit ka! Agsabi ka! Amardeng ka, Mait. Di ka naklaw akasta takababain ka dagiti karoba. Awan bidang dagiti kaaro ba? Na. Tasaan nga iso dati mang pakpakan kanya? Mait, talaga ka de adi mo ornosan tabagem. Kastamlat ta ka din. Ha! Jay anak yu ti bagaan nyo, nanang! Na, Amo, Mait. Panagsina ti pagtungpalan ti sobra nga imon. Laglagi pom kumaday ta. Isuanan niya man ti parikot yo iti asawam. Pagsaritaan nyo anaimbag. napudno ti kunan ni Nanang Hiyaw, Mait.
Panagsina ti pagtungpalan ti sobra nga imon. Isu nga ikatemon day ta panagimimon mo, mait. Anya, nagapa kayo? Ngam dito'y tinagturungam, Joseph? Amahan no pagimunan nakmat ni Mait. Bay amlat nga agimon, biryang. Sana may kat day takin kwa na. No asino la, ditan ti pagimimunan na. Ngagpapan ka ni Bakit Maria, kat pagimunan na pa'y. Agraman ni Mary, adongo nila kayo na. Kat pagimunan pa'y ni Mait. Ay, nalabasan dayta, Joseph. Ngam amangan ngamin mo't no sobra ti panagayat ni Mait ken ka. Isu akas ta, manangi mo. Oh, saan nakas di ti ayat, biryang? Ti ayat, man nakawat. Saan nakas ken kwa na? Ala, kat ano sa mata iso mati asawam. Kastala ti biyag Joseph. Ay, ikan nakman kit ti dita iti may sa serbesa. Daytay, nalamisa. Awan, mabit lang ta alaak iti rep. Oh, ato ti serbesa. Lukatamlatan Ang damot pang lukat dita. Di amanak ah. Oh. Mayat tilamis na. Oh, Joseph, ti asawam. Umayan dito'y. Nay, Ah. nasakit ti panagkita na kanya. Dito'y gayam istor ni Biryang tiyayan mo, ha? Mait. Apay, iso ka di manan ti babae mita, ha? Joseph! Nay, tanangam ti panagsasaom, Mait. Di nakiraman iti imon mo. Taropam ampang! Tupakak tupay taropam iti bataw! Sana ka lumaban ken ka, Mait. O Joseph, pangasi man tayawid mo day ta asawam. Aggulon sama dito yan. Agawid kan Mait. Ay, di ka mangibabain dito eh. Ay, umay kan! Agawid kan! Umay kan! Tinakbo yung dinakas ta ah. Mangibabain ka. Talagang kayang adi mo kaya't ti agawid, ha? Tabambantayam da ito abiryang! Makauma ka na. Wen! Naumakan kanyak! Ngamin! Adamanan babaem! Ni Biryang agin pipintas! Ay, pangasim, Joseph, yawid mo ta asawam. Mangibabain. Anay ko! Makitam! Kabilin nakpahiti sangot ampang ababae! Nano di ka pa'y lagaw eh. Ipang orkon to'y buti ti arak di tangalam. Ibu mo amin agamit dito'y balay salbag ka. Babaero ka! Nagmayatin ni Sumyukin ni Biryang ijay na! Kat iso pa yan tin sakit mo! Uston! Di ka nagsaubay. Itamot lang. Agsinatan. Agawid ako ng balay may. Gapotadya akong maanusan ti ugalim. Sige! Pumanaw kan! Di ko ram kitay! Ingkan makikabalay kinitiryang! Wano ni Biryang! Wala! Adayo na pimpintas na ngamitisi ka. Isu dati kayat ko. Sana si ka. Isu apanawan ka man langin. Agsinatan! Ay na, won, tiryang. Kasta ti kunada. Nagsinanda Joseph ken Mait. Kat ni Joseph, agnanaod itan ije balayda. No kasta, nauman kan ni Mait. Nasaysayatan day ta. Tapno agpatinggan ti panagimimon na. Ay, uray siya kat pagimunan ni Mait. Uray siya ka. Uray to pa niliti siya kat pagimunan na. Inyang kasla ni Joseph ni Leticia, tanaki ang kaslakat nga rod. Ngam idinakita ni Mait, ay na, pagimunan nan. Anya? Kat adamat asawa ni Leticia? Natataer pa ni Lubimino nga asawa na ngam ni Joseph. Isumat. Ita, agimon pa'y laang mat ni Mait. Pagan ano ngay ni Leticia nilakay na. Ay, sa balimot at talaga ti ugali ni Mait anya. Amin sakit di ang makita na akasarita nila kay na babae, kat pagimunan na. Nalabos. Ay, wanya rod Nagalas ti ugali ti asawa akasta. Kat no saan nga agbaliw ni Mait, amangan no saanan asubyan ni Joseph. No kasta,
Ijayan balayaw ti pagnaudan ti anak mo, Marilinda. Ay, wan, Mari Medrina. Nauman ni Joseph kan ni Mait. Iso nga uray agsina da ka naon. Di ka asimot di manugang maun ta pinanawan ti anak mo. Ay, kat makaamon iti biyag na ah. Saan mo't mabagbagaan? Ingaran na kami mo't akatugangan na, no kasta bagbagaan may. Saan mi mo't akanunungan ti anak may? Ang awan mo't ngamin makita mi nga aramid na amaday. Hay talaga kit day aman nang imon ni Mait nga asawa na. Ay, win nga road. Ay na, Marilinda, ingkalat tabagbagaan ti manugang mo. Tanarigat no panagsin at ipagtungpalan da. Binagbagaan men kanila kay ko. Hanggang saan adungag. Iso makamon iti biyag na. Ala, Marimidrina, ikan na ko niti powder asabon. Tainak man ilabad agiti kawas ni Joseph. Ay na, sika pa yun ti mangilaba iti kawus na, imbes ati asawa na. Anya ngay nga road. Ala, mabit lang maray, taikan kay tigat-gatangam. Oh, si kamat gaya Mait. Anya tigatangam. Wah, sa anak nga umay gumatang. Nadikat, umayak agpakawan kan ka. Tainap-apa ka. Nagimimo na kan ka. Ay, Pakawanan na kumabiriyang. wen, awanan day jay. Diyak gayam kabailan na di naksangputan ni Joseph. Talagan samot na di naksangputan. Beryang, ikanak man iti sabon anabang lo. Mabitlaang, tiryang. Ne, Mait. Anya ti mapaspasamak kan ka. Agsangsangit kan samot. Pakawanan na kumamutiriyang. Nagimimunan ka. Ha? Pakawanan na kuma. Kas itinakon-akon. Awanan da di abanag no para kanya, Mait. Basta agbalbaliw ka kuman Kating kasurutan di asawa, tagpakawan ka. Tapno saan nga agbanag iti panagsina ti estado yo. Sorry, Joseph Lakay. Agbalbaliw akon. Sana kun nga gimimon pa'y. Ipakitan pa iti panagbalbaliw mo. Sakto subyan kay di balay. No ita, di tuyak pa'y balay may. Iso nga gawid kan. Lakay. Jak pa'y kaya ti agawid. Tanataltal na ti panunot ko dito ibalay may. Anya. Kas itinakunak. Agsubli ak iji balay. No talaga ang nagbalbaliw kan. Makitam tinakunakan kay di Mait. Panagsina ti ibunga ti sobra nga imon. Wala nang. Iso nga agbalbaliw kan. Tapno sublian na ka ti asawam. Wala nang. Ikarit dayta. Agbalbaliw ako na talaga. Tadyak gayam kabaila na mapukaw ko ni Joseph. Ipakitam iti aramid ti panagbalbaliw mo. Una nang, agbalbaliwak tapno agawid ang ijay balay ni Joseph. Urayag ti panagawid na, nanang. Ditan gagayam tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Panagsina ti pagtungpalan ti sobra nga imon. Tampok dito'y programa tayo. Kasta na ti biyag! At to'y ti may sapay apakasaritan, ama itampok dito'y programa tayo. Ang basit ta inabak mo maray. No siyak akatrinibri, buti abakag to. Ayos kanya kundi sa nga ribo, Mare. Imbag lang nga da igahatang ko iti sinta ni ti bagas may. Sa bagay Katsika, no kayat mo padasan, tapno ammom mati sarsaritaam, ay kat mapan kalatta Anya ngay ngagpaiso ti amuta. Amangan mat no rinibrebo ti abakam akas iti kunam. Makamukan di tayo nyawat. Apay, anya man ang tinutang mo yung store ni Delia. Sardinas kan itlog. Wan, sige nga raw. Gumatang kan iti bagas kan sidaan tayo ha. Adupay, je bagas tayo. Uray May matlag no gumatang ka.
Tapno adda reserba. Sige. Ken tay tinapay a paborito dagiti anak mo. Gumatang kamutan. Wen, amok. Inton madamdaman na mapanak ijetsendaan. Elena, yag mo na tinabak ko. Erwar mo ti kwartam. Wen. Oh, atoy. Di magasu. Butuyan ta kwarta Elena. Siya din nga ba? Anya ti orasan? Ay na, alas 5, maluman ah. Ha? Ay, inna ko na ijetsendaan. Sige, inna ko. Ay, agbayad ka pa ya. Di ka pa nagbayad. Anya? Day talaang tinagatang mo. 2 kilo a bagas ken may 1 kilo a tilapia. Sa katrabi na sumangpet ka. Apay, napnapanam. Kwa. Adala na sabat ko nga mo, oras. Anya? Sige, tailutok pa'y dahito insangpet ko. Bilya, binayadan ka din ni Elena ta inutang ko dito at 2 sardinas ken may 1 ng itlog. Saan pa'y matmanong? Saan pay? Saan pa'y may? Nga lamanong, bayada mo. Ay, wan. Damag ko anapan nakisugal ni bakit mo. Anya? Kat no 2,000 ka no tinaabak kan ko na. Anbag ka? At dapay lang amin ibagam. Ay na. Padasan pati mapan makisugal ta makaraman ka kanya! Kastala ti biyag a Elena. Natural atong paon na kanila kay mo. Tadinarod kaya ti sugal. Tinong panakit din itinamindo. Nagsakit. Siguro, no nangabak ka, di ka nakaraman ititong pakingkwana. Uwin nga rod, ah. Ngam siya, saan nakngaong ta nila kay ko? Gapot at di namat among agsugsugalak. Ta, nakadistino iti adayaw. Sayang tay nabak kanyak. Kastala ti biyag nagsugal ka nga rod. Kastala ti biyag Elena. Nasakit tinakam ko anabak, Victoria. Kaya't ko ang masod. May mayat matlang no masapa ka rumar. Sige. Gumatang ka iti si Daan, anaimas. Amok. Sige, tayin na kon agpulas. Darasong Victoria. Amangan mo adda makakita kanyak dito nga agturong ta ijay sugalan. Ipulong da ka Darasong Victoria! Awan Elena, malas na talaga. Nagalas ti bar. Oh, ato'y ti barahan! Ay na, aldaw kumot itaa! Awanan Elena. O anya, ituloy tapay. Ay, sige lang. Aging gaang makasubot ta. Salbag day di a babae. Tawan pay laan. Anyat orasan. Agsapay dirim mo rin di balay may. Ang magalas 5, katawan pay. Ay namanong, amang ano napanmanan nakisugal Anya? Inga kitaan ni di pagsusugalan. Amangan mo ada ijay. Ay, sige. Muntuyin tayo gat-gatang at tinapay kan gatas para kadagiti anak ko. Yawit ko pa'y, sakbay amapanak iti pagsusugalan. Wan manong, mabit lang, tayo supot ko. Tungit naman! Ay, Aldaw kumananita. Ganun ito sumugat kung may makisugal. Ha? Ni Fernan. sus, tudas mo ni Elena. Elena! Ay, Kaligan! kwa. Akwa, Fernan. Ay, Hoy! Kwa ngamin, ti kuna ni Elena. Agsugal kami, tabarang masubot na ti abak na. ay, Siyak nga rodan tinangigam iti barahan na ngam talaga malas na. Talaga malas sugal ni ko, Elena! Tumakder ka. Taway natangkan ti ulom abakbakitan. Sige! Pumanaw kan diti balay. Total, awan mutlang kaes-es kam nga inakan asawa! ay, kwa. Ay, sana na maulit, Fernan. Jak kayat ti asawa aman nugal. Siyak to pa'y lalaki, kat jak agsugal. Taamok ama di dayta. Ngam si kakit din nga asawak ti agsugal. Abay! Nagbanlugam ka diti isugsugal mo, ha? Ay, kwa. Ay, sana na maulit. Agtalaw ka dito'y balay! Tamangan numakugtaran ka pa dito! Talaw!
Victoria, awan sa bali a pagkamangak. No sana dito'y balayo. Ha? Kwa? Ala ka din Pag naidin na kun dito'y, uray sumagmamanula ang aldaw. Taagawid akmat lang, nagbaawan tipong tot nila kay ko. Ay, sige. Agyaman Ngam niya, gumatang kay ti kanam. Tamo matan. Adang agpaisoy pawpawit nila kay ko. Ngam para lang kata kami a pamilya na. Wan, di ka agdanag. Makamuak to ni tikanag. Sige. Ada ka di ulas mo, kunpungan mo. Wan, adda. Nasayat mo. Ngamin, pasig akabarbaro dagiti ulas kunpungan may. Idoldulin ko ngamin, kat jak kayat amarugitan. Di ka agdanag. Tada ulis ko. Nagalas gayam ti ugali ni Victoria. Mangmanganda, ngam tinakpay ayaban. Mabisina ko na, ngam awanwad ka na. Pangalak ngay iti ka na. Pumanawak langan dito balay ta Victoria. When Victoria, pumanawak kun dito balay yo. Agsubliak langan iti balay may. Makamuditan. Nanya ti aramidan ni Fernan kanya. Nasaysaya at pay. Sige, agawid ka nga roden tanay. Awan mo't lang ti kanam di ti balay may. Huwag nga rod. Nagalas gayam ti ugalim akaaruba. Ha? Sige, inakon. Sa anak lang. Dag, pare Fernan. Sulisog ngamin kat tisugal. No pasulis. Ni bakit ko? Aday di balay. Nagawid ngam jak kasarsarita. Sige, pakawanam ni bakit mo. Tabakit mo dayjay. No awan ni bakit mo, awan ti makatulong ken ka ang mga iwan kadagiti ubing nyo. Pakawanam, kat kasarita man na imbag. Adinan ulitan ti agsugal. Pakawanam, pare. Kastala ti biyag. Talagang adda dagiti sana pagkikinawatan dagiti agasawa. Ngam no itulok tayo amaurnos, nasaya at launay. Pare, Bagbagam laeng itinabanaya da sarita, pare. Kastala ti biyag. Ibagam at isugal, awan nasayat nga itden na. anya, nawatam ka din na kita imbagak, Elena. Wen lakay. Sorry talaga. Saanen ang maulit. Ikarik, jakon agsugal. Nasaya at launay. Kunak apadasak ti agsugal, tabarang ada swertek akas ka ni Victoria. Ang saan gayam nga agpapadat ti swerte iti may sa tao? Gaputa awan swertek. Kaya't ko ti makasubot. Iso nga inulit ko man ang tinagsugal. Ang ad-addan, adakdakkel tinaabak kanya. Di ta makitam at isugal kat awan tinasaya at ngait din na. Wan lakay, kat pakawanan nakmanan Ikarik, saan akong nga agsugal? Saanan? Talaga? Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti sugal, awan nasaya at ngait din na. Tampok dito'y programa tayo. Kastalatibyan! Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay, ken itimat direksyon Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Mark Molag. May sapay asagot kada kayo di MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Kastalatibyan! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Di kanam di ti balay may. Huwag nga rod. Nagalas gayam ti ugalim akaaruba. Ha? Sige, inakon. Sa anak la kumakim mamangken ka. Gaputan at dalaang anasa Iraq. Anya? Inakon. Kastalatibiyag, pare Fernan. Sulisog ngamin kat tisugal. No pasulisog ka, awan maadik ka ako nada. Ni bakit ko? Aday di balay.
Nagawid ngamjak kasarsarita. Sige, pakawanam ni bakit mo. Bakit mo dayjay. No awan ni bakit mo, awan ti makatulong ken ka ang mga iwan kadagiti ubing nyo. Pakawanam kat kasarita man na imbag. Adinan ulitan ti agsugal. Pakawanam pare. Kastala ti biyag. Talagang adda dagiti sana pagkikinawatan dagiti agasawa. Ngam no itulok tayo amaurnos, nasaya at launay. Pare, Bagbagam laeng itinabanaya da sarita, pare. Kastala ti biyag. Ibagam at isugal, awan nasaya at nga itden na. anya, nawatam ka din na kita imbagak, Elena. Wen lakay, sorry talaga. Saanen ang maulit. Ikarik, jakon agsugal. Nasaya at launay. Kunak apadasak ti agsugal, tabarang ada swertek akas ka ni Victoria. Saan gayam nga agpapadat ti swerte iti may sa tao? Gaputa awan swertek. Kaya't ko ti makasubot. Iso nga inulit ko manen tinagsugal. Ad-addan, adakdakkel tinaabak kanya. Dita makitam at isugal kat awan tinasaya at ngait din na. Wan lakay, kat pakawanan nakmanan Ikarik, saan akong nga agsugal? Saanan? Talaga? Ditan gagayam tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti sugal, awan nasaya at ngait din na. Tampok ditoy programa tayo. Kastalatibyan! Mangan tayo amang. Ay, na. Nahimasti si datay ha. Una amang. Inangrakukot ti baka ko naman. Apaw, ay nagimasin. Ani, dudoy nga ay. Di pa'y simbang patamang. Ay, mayat ha. Alam, maganda yung laro din ha. Ay, abang ni inang mo. Adda ijayan ani inang amang. Inpilyan na kayo ni tilasag asi dayo. Ay, diyak kaya tilasag. Ay, bakit? Diyak kaya tilasag wang. Ay, ani amang ko. Talaga apaan anawa. High blood lang arudin. Ala. Amang. Ay, papuri yun eh. Mababayat pa nagigop ko iti. Di ko ta permit panagayos na iti. Ano ba kung Ay, lakay, inayada yung tiyagigo. Ang mga numasulatan mo, day takarabuko mo. Kung saan ang masurot, tipan na kayano, day ta impapol mo a karnay. Ay, sus! Isugaron nga. Agigofak ka. Agigop tap daw. May duro natin subo ka karnay. Ay, amang. Ay, Awan sus! mati kay nagaw yukot. Inayadan yung laang kaditimangan. Ay, sus! No, sumangpat nila kay Maun. Kahit maabutan na to'y nap-nap no aduyog ka. Mga nuagawon na pa ay. Amang nga talaga. Bayaan na tani amang mo, Erlay. Ay. Agkabaw basitan. Iso amaaw-awatam ko ma. Unmat kit di ay inang. Ay. Tingamin napatag kanya kita. Kat makitak akong tinto. Kanaragsak kayo kinamang. Ay. Ada pa'y sabaw, ha? Ay, adda amang. Ay. Sabaw, day tay intidak mo't asidanto ni Dodoy ko. Ay. Gawon namin na. Ay, awan ibati mitibang, ha? Apo, ayan. Ni amang mo. Di tay kit dinibat siya ni Dodoy. Ay, selbag na niya manugang ko. Sa lagling at numangan. Iso adi mo ni ba't yan dilaglag? Ibat siyan tayo mo't Tawan lakit nga rugti. Ay, Erlay. Ha? Pinasin siya itilamot, ha? Na? No sa dot ti tao. Apaya palamutem, ha? Kastalatibiyag. San amangan tay sa daw? Ngam ama. Ay, kastalatibiyag, anak ko. Tay tawa sa daw. Saan nga aglamot?
Ay, lakay! Naisulatan di takarabukog mo, titula! Ay, ko na kumot! Abang! Muna yan! Metla tati, ayos ti arak dito karabukob ko. Ina bebang! Ay, good. Nasaya at Imasam ti makinom dito isinokmon ka. Apayos itinawat ko a pensyon ko. Naimbagbagan ka, ina bebang. Aray, solo flight ka nga bibiyag. Awan problema may ti kwarta. Pakalag, lagi pa kiti dahi de Diyos ti alwad na alakay ko. Imbaga, ta imon una anagornos dagiti saka na. Pagayat yaw ti ipapataynan, ina bebang. Wala, apay, no, imon una maramanam nga rod itaya, ti blowout ko tunggal, irwar ko ti pensyon ko. Wala niya. Sige yan, Dudoy. Ibusan ta natin, sinukmon mo lapayagan, ina bebang. Wan! Danag mo na yan, Dudoy. Sige, itangan mo na tabutil yan o kaya't mo. Wala. Kasta! Kasta, ti manginom barok. Masustinir mo. Mabisi na. Bakit? Ikaw anak man. Kwa, Dudoy. Kunak man no, nangan ka ni ginagapuam. Ano yan, nangan? Nabro ngaglay ti. Arak tawan mo tim papulutan ni ina bebang. Pensyonada. Ni man gaya mo ni nabebang tinagpainom. Ay sus, galanti tayo siya, pensyonada. Sana na imot. Weng, kat nasaya at matapinainom na ka na niya pensyonada. Amang. Ingka, iturugan dito bartek mo. Tapno, mausawan ka adagos. Agtong-tong tayo tinalapat, inton mausawan ka, loko. Iba gayon. Noon niya data. Di yun ni Tantan. Na, bastos ka manugang dagdagan nakit din. Ala, ay, amang, Dudoy, agrikir kayo ka di manen? Dayta, balog nga asawa mationg tam. Bagbagam. Tapno agsapulan iti panggedanda. Tadikat palpalamutin la ditoy. Dudoy ha, Dudoy, yan ka kay. Umay ka! Ang kakit matulugan! Ala, umay ka! Magpunta da kayo amin dito. Da kayo nga agkakatiman iti botelya. Ay! Nagsaw, tuy umut-utangan nyo iti arak. Sino ti adda pa lautang na aya? Ni ko, di Dudoy nga asawa ni Erlay. Ni Tutong, ang manugang ni Ama Eldong. Kani Bakka, payanggapang. Beda kurang na anabakatan na balasang. Mamati ka mat ngagbayad, dayjay. Ay! Nagbayad dita na gitoin. Nalimbong di manunod. Ay, ay! Apag hostaw. Ibagamitan. Singiramitan dagiti di pa'y nakabayad iti utang da. Tasaan da pa'y anaulaw. Pasensya kan. Agam sa anak pa yan nakachimpo at imawat ka ni bakit ko iti allowance ko. Apa yung katawa kayo? Baliktad ka mat, Dodoy. Ni bakit mo timang iti kwarta? Imbes asikaw. Ay, sus, madi, Ay,
Ang ti trabaho. Dinto tani bakit ko? Kat napigsa ti negosyo na nga agar aramid iti bibingka. Ikaw dito. Bumibiting ka ni bakit mo. Ano pa so? Kasi ka. Awal lahat ka. Ni karkarit mo man. Mayat ko maano, mamoto ka mo, Dodoy. Ha? Maputo. Mamuto? Katwan! Agaramid ka mo titiputo. Taisot ilakom ka na kami akain ninumam. Wag. Day, adamot pangalam, iti isok mo no. Ne. Didak katawaan ha. Nay, Luksaw. agloksaw kan sapay, Dodoy. Insulto ti aramido nyo ha. Ay! Dabay ngay! Apay ngay. Ay, kinirat mo mo. Nagiting baso ka nagitibuk. Wala raw. Abay ngay, naburak daminan. Sige! Ah, Insulto na! na, Sige lang! nay! Si kapay akanayo na painuman mi itilibre tinakaret. Ah! Anay ko! Ha! Anya! Ay, tinungpakan! Tapno mamunawan kan! Bakit inumlat libre ti amam? Alam nakarit ka! Ha! Agbain kamot ah! Aha! Adan tumot aldaw yu kanyak! Ah! Nakarit ka talaga! Hoy! Ah! Na yan! Ha! Ininsulto na, inang. So, sana ko na mapan ni Jay. Mayat mate! Ah, kaya juti naramid da kanyak? Wala! Tapno saan ka na mapanagbalog, ijay? Aday talagin inom kan agtungtong iti obram! Ay, sus! Nabartip gayam to'y nalaing amanugang takaya. Bayamon, di mo insultuan pa'y! Ay, di nakman nanawaan, ha? Hoy, sadot! Ah, Awanin ba timi akanem, ha? Sanda kang intindaan. anya? No, kayat mo, aglugaw ka iti merienda. Ta makimerienda kami tumot ka dinayaw. Aglugawak? Lugaw ti kanak? Wan alaglag. Na, Tasangsang kasukat lang ang ginabati abagas. ah, Ilugaw mo, law kami titlog. Tapno na imaswan. nakipangam ka ito, iti lugawak. Ay, wala. Di mo ibagabok-bukudam. Ay, naglaing ka na manugang. Taday tala, agkabukab ti amam. Ah, Kasano ay may ayo akin kano kastaka, ha? No di ka agbalew. Yarig nak akanayon iti aso tayo asaan amayam amukin ka. Ay, kagurgura kan tulat ta. mas dawak mo diti aso yok. Di mo ngay min ammo ti mangay ayo luko, ha? Iso ata ulan nakalata, ngeran nakapay. Kat kasta akmat king ka Dodoy. Himbag ta nagsubli ka, Tutoy. Bayad akong ti utang ko. Takapapain mat. Oh, kostaya. Dito. Nay. Thank you, kasano? Di kan makigrupo ka na inabibang. Saanan? Nilangan katugang alalaki ti panunutat. Kasano kaya ang mapaamok? Anya, paambom? Ata payat ti katugangam. Kasla na. Pulos adi maay-ayo kanyak. Anya ayat aramidak, tapno ka ay-ayo naktumot ten amanugang. Kasto ti aramidam niya. Ngam limod di mo ibagbaga, asyak tinang ibaga iti aramidam. Una, palimid lang. Adda amom, apang paamo. Simple apang
kayuma ti amok. Anya dayta? Iba ka matagos. Kas kalamang paamo iti nauyong nga aso, iti daytoy apamuspusan. Uray anya ditan. Iba gamon. Taiso ti aramidag. Linugaw. Aros kaldo ko naman. Linao ka kititlog. Ita. Rikadwa ko niti pagpamo. Kitag lang. No di umamo adagos ni katugangak. No maramanan na ti espesyal nga inrikado dito linugaw. Ilaw kumatay na iti nginalngal ko akarni. Isu da ito yan ti espesyal arikado na. Ita, ibatik dito ilamisan. Orasan ti merienda. Ag meriendan ton ti rawet akatuganga. Nagluto ni Dudoy iti arroz kaldo ama ang inang. Agmerienda kay tulatan. Ay, imbag man. Nakalakam nila kay Mao. Uwan mo't amang. Sige ate, nak makitsinda iti lutwak abibingga. Ado nga minti order nga i-deliver ko inton bigat. Ay, iso ah. Ay, bakit? Ayaw may katag, Ros Kalduta. Si kalatan lakay, sanak pa'y amabisay. Makamu kayo no diyo kayat. No di kay mabisin. Ibusag ti Ros Kaldaw. Ay, yes. Madia. Ayaw mo nalangan kat. Madi. Sana naimas. Ay, aguri ka man. Ipakan kulangan kinimakoy nga asok. Makoy! Adaros kaldua ka dem. Makoy! Aday. Magan kan makoy ha? Nay! Ay, di mo kaya at laglag. Ay, kapoy ka matatarakain. Kayang ang kakit dinapakanan, laglag. Ay, dita ka. Ay, nayo nakiti Ricardo na daytaw eh. Taparang kayat mo na kananwan. Ay, mabit lang, makoy. Ay, madi kalata. Ay, jay nga ron na bati akilabante ipakangguking kan, ha? Dahito linugaw ti kanin ni Dudoy, no? Mabisinton no sumangpet. Ay! Salbag. Bagda na inom konti pasar ti sa nga botilya. Ididimtang na gijay. Mangin insulto kanya. Nakainumak manan iti libre. Kasalat ibiyag. Nadalibre. Banat. Nawan mo agi libre. Mulagat. Sana makaraman ta tao iti arang. Awan mo't nga ron pilak. Mabusin na ka. Nakakilaban. Diyos ka. Agkiam-kiam te kita ka. Ang mga anak. Mabisi na kon. Ay, langgo nga talaga dahi manugang ko. Ay, kinan namot amin jay linugaw nan. Rawat at talaga. Ay, paiman. Ay, apay, Dudoy.
Naglugaw ka iti para kin kamot lang, barok. Tay, linugaw ko da ito, ya? Tay, linutok? Tinginan ko? Awan matu. Ay, di pa'y kayat jay aso. Inababad na lang ang di namat kayat. Ay, insubli na pa jay. Ay, tay na, sabsab na tama din samat ngamin tiraman na dayta. Inabante aso, te kinan kong aros kal daw? Ay, wan mat. Ay, lawot ka talaga manugang. Ultimo sana kayat ti aso. Kat kang kanampay kitain. Ay, sige lang ta. Mawawatan ka ba't baraw? Kas talatibiyag. Sana mapilit agbalin ang manugang. Ken katugangan. Ta siyempre, tay makadin na ate agbele. Ulitag, makawawat akmat kat baraw. Ta, kasta latibiyag. At damanugang asadot ken rawat. At damat nanakam ken nagagat. Titan gagayam tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao akunana. Raemem ni katugangam, tapno ayaten naka ti asawam. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag!